Come on, look at what's on for the pumpkin belly up. Uri practice amande wakahera oye nandi nawe umukunda ariko nasha imfura yanjye nayo nabutse sawa ego amana mwisawa ego nana kumurengere jamani ni kwa sababu abakobwa nk'aba bakaranga kabisa na cyane cyane hama itobeye kiza kwakira twashaka tuyage nk'abana n'umuvyeyi n'abavyeyi nk'abana bize natwe maze ko twabareze tukabavyara tukabigisha turema materi bana bashaka sisi n'abandi materi bana beza tugomba tawe natwe rero turasabigisa bana nk'abana sivyo ego kandi tukasa mu tukote urabona kutubayeho nk'abandi nyene ubuzi babandi usanga umengo sinzi ivyo bari sivyo none hama ariko ubu urabona ahantu tugeze ahantu dushobora kuvuga ati turafise ijambo ry'iteka nk'urwo kwifasha rero nk'amata y'impanuro kandi mudukundiye n'ibindi bisohotse sivyo none madamu Robert Ash, unaona ko twasomesha shule, unaona ko unajenga kaminuza, unaona ko ugomba kwenda trade. Hapa nagenda kugira ikintu kimwe ndashira abana banje urabona kugira twifashe nagenda kugira ko zinkeneye zishaka mu buzima bw'abakobwa nk'abo muri quartier yani ibyo ngaho muri quartier za mundege wanyumvise mama no kuri nanje ku mashuri yanje indimbi imbwa zo muri sitogara bati ukabara jendo dara muhungu yemera apenya yagiwe icyo mukundira baba wakubise oya none sitogara muhungu jewe cyane ko munezero unyuzuyemo urabyumva nanje kwa bashoze sikaje nzoya kwigisha yose ndakurihira kandi burere ni modoka nzoza muri modoka itwara ku ishuri reka rero ugere nuko nyine iyo nawe nuko ntambora urabona ko bisobanura ko kusema ko icyo tuvuganye nawe nuko nyene iyo mbere ngo muri quartier yambaye ishamba ntazoyikubona ukanzanira mu rugo sishaka nono sitanige nanabyumva muri quartier ngaho mama ndakubwira no kwishura ari kwishuri ntabwo none bose ushobora kuja kumagara yoka abana ni nkawe ndamubwira sawa kizongonzeka ko tuzakumagara sawa je numva munezero ko munezero oya ntugende utwo mukora nawe utumukora genda nagora abana b'ibyo bakora wanyu agaho gato zakubirako zirarereka no kwishuri birazwi ngaho rero twebwe kumbe twari dufite ubwoba ko abana bacu bazova ubona ko muri quartier ko batembera baragenda ukabona bose bakabuze babaraba kumbe nabo gerageza ibintu mbonye niba n'abajya muri abavuye oya umviriza ntiryohera ngaho kwanza twe tubarondereye impuzu nziza n'ibirato byiza hamwe bazogenda kabisa babarabe nyine kabaki bavuga ati bagiye babana kwa mutamu bizataha ahubwo bishetse nyinshi ahubwo no kubagura imodoka yabo tuba umushoferi abatembereze muri quartier burya mubaze kumeranishwa ishobo kigiye tugende twe turabe amahera twabifise mukunda muzoshito ariho nanje mukora amajambo bavuye ntaziraziga nubwo ntatunaziga kuvoma hariya kuhondo none wewe birari byo twibo kwanza reka nababwira twe ntabwo turaba mbiriza
ngira ngo mutayazi Tatuheno. muramuzi Moni Moni. Moniya Kaka kogaga. Bavukana na Rachel. ujya nyene hewe mana hewe arishima nta muntu n'umwe ashobora kumuvugisha ibintu by'uburozi abahungu bose yama batuka misi yose Ahubwo rero magana gusa nta makuru magana kwisi. Uyafise yose. Nduge Rachel. Irabye ngo ndibundeke jewe njya kubura. Monyano. Niko yambwiye. nako Uyemera. Jewe njya kuvuga, jewe njya kuvuga sinima mbere bwiyemera. Urashaka aho kamengo ngaho twisi tubavugira niko bwiza. Nawe ko kwishuri nza kamudemo mwizaga ciye. Jo bakiyemera. oya sinabitanga neza Abanje nibaza yuko atazorongwa ngaha mu gihugu ngira nzoramurwa n'umuzungu ko ntibitahurira yiyemera ariyemera nzi ngo ni Moni ya wenyine bazi ku ishuri bigako mana baramukurishaho urumva ibyiwe ntibinavugwa wewe turi ngaha gatumi wacu Ugero ko tuzoraba umwuka azomutwara uko kutere biyemera abo tu oya hirya tubirabe ibyaho tuzobimenya yaba tubirindire no ntibaba mukora tuba turaba umuntu azobarondera ko ntazoba hano ntazobafise babaza no kugenda yafashe nabi ngiye kumuresha Umutabara kazi tatunga. na musimu David wawe unyere kayira umuntu Nawe koko wanakurondera nawe. kayoke bose ndabeshya nshuke umwana ambwira ko yese Reka turindire wamubwira abandi reka bazi. ahora umwana ahora madamu meze neza ahugaye ndibaza ko hari we aratangiza iminota 11 yonyine gusa None ngo reka giye tarambira ngo mbone ko papa matije. kare urumva ndiyumvise n'ibiro niba natungaye kandi hiyo kajongaye kuko ndikumeze neza nazanye kweli bwanaje nacho umupranto araza kuhugana ntabwo ego ntabwo bari mwana wanje batenda gukunda uvuze biki sivyo diploma sha hiyo Usikilize. bugiki Kwa wazi usikilize. oya oya jaje jisima nacho surprise none Nimekwisha bari kwishule. yaje amashuri yarose uko ni kose mugabo ntaco kazima no turi mutu twashije Turindire tuberebe tuzanye. Bashana amapinga yafika na bameri nabinyemerera kugira amakweri. ego atari tuze kuraba yasohotse hanze cyane Erega hajya umuntu yagusura agutwarira rero nifuza ko umuryango wanyu kugira ushikana atakintu na kimwe uza kugira cyo mburana nanjye nabyishimira kandi ababyeyi banjye bonetse ngo ni bakuru wawe Nabwiye ko amajyuru kwa hiyo. Iyo kwigwira iko iko kwitwaza. Ndio
ya disipurine kuyavuga ababyeyi bo ni iwawe tugende mama kayo mwana amahoro rwose umeze neza uje mwana wanjye usa none hari sawa nibaza kwintu nafite disabona kabanze ntarabura amaso k'amavugira ko kacuye birashobora neza Allô? Oui. oya Non. None isurubanza oya 50 miliyoni y'amafaranga dukeye cyane genda kuri banki hamudeduwara ibyo bintu hamushyire mu kibanza sawa musubire kugora sawa ni ibidata bivuye hanze I'm sorry oui alors tamada gushika ikorobero none ikorobero uri kumwe aho n'amabata hegereye torave miliyo ugenda kudetuwara bishike nta kibazo dusubire kugura kiri mu rubanza abantu cyangwa se urubanza rukomeye cyane sawa abakozi baragorana ashobora nabo bakagoye umugenzi hewe abareke ababyeyi wanjye y'umutama none sorry gato papa sorry gato oui igatama tutaganira oya wewe nawe basi bakwirize 70 miliyoni nta kibazo bakwirize ariko mugabo n'ibintu bitatu ko byashitse sawa musubiye kugura sinabwiye ko ndi mu rubanza rukomeye je ni mu rubanza rukomeye je nagiye sawa bisagire ebuka murakoze cyane murakoze kunyakira ukora ku bintu nyene biva hanze asohoye gato allo oui nta kibazo wewe icyo ukora byose niba sinakwizeye yamuwe izo miliyoni 90 yamuwe nta kibazo yamuwe sawa yamuwe nta kibazo turaza kuvugana wewe ndakubwire ndabigenze gute sawa yamodoka wayose angaha ukuntu dufaranga tukwiye uturiyoni ijana muhe miliyoni amajana abiri nakwerekeje ko ndi umubosi sawa amaentreprise atandukanye rero kubera ko ibidani biguma bishyika biguma biva hirya no hino rero baguma bandondera ku kazi ndaryohewe cyane rero ukuntu munyakiriye ndaryohewe cyane n'ukuntu sanze mu rugo bimeze neza sheri ababyeyi beza cyane umuriza umunyeno ndoca umukwe reka nakubwira ikintu ku kazi ugomba ukore fata ku kazi yiga telefona ku kazi ubabwire ko warusa akazi sawa alo hanyuma agamubwirire umushefu wacu ngaho ku kazi yuko jewe ntikibiranye no gukorana nawe kuko jewe ubuzima bugezemo ntibusanzwe naje nzomukoresha jezi ngikeneye babwire ko bakoresha cyangwa ubuze wiki ubiriza nanje nta bintu by'ibyo byo ngikeneye jewe bashaka gutse gutse kinabwiye ibihimbiri jewe ntitukorana nabo imyaka twabanye yaramaze cyangwa se kungora sete bari baragusuzuguye n'ibindi bibishe amahita ko yabona oya nababwiye aba niyo basaba kundondera menshi ncangire ni sarusani witi ubusa 01 hanyuma n'icenda 3 na 18 yego
murabona mehembe Alo? baja Oke mubwire yogora mubwire mutuke umwana wako muri nyingi cyane ubwire imkati z'isho cyane sese tukamwumva umviriza nababwiriye imihimbiri imbwa ibikoma mbere cyane mu n'umuteka to ndabakubwira akira mwana batuhe bikeya ukuraza rero cyababwira bakumva ukirisa rero ejo urashobora gutangura akazi ejo nyene ubu rero ejo ni itarike nyamba mapari yo kwiracanga ubu rero tutaguharura ku munsi n'umuriyo ahubwo rero cyane ejo inganta y'icumi na zibiri aho ntumbwire oya amasara reka uhari Bila kumenguje, mengo warakaye wewe. We hano hari umutende mudeze ufite waraka. ndabona buri muneze mumeze neza kabisa ibintu ni sawa yego ibintu bimeze neza oya wanukiri mzee tiapo nyamutsa nindire nyamutsa wantereje programa twahaye uri kurayica nyarukira musabye amazoke nyuma gato muze jesi mugwa mwizina sawa uvuga mwizina utavuga mwizina ibyo nivyo wakumani ngiye umva wewe twavuganye yuko uza kumara isaha imwe urazi ko ufise urubanza njajako shiraga icambere bantu beko nakiri imodoka nibwira yamukaza washize rwose kuruze wawe wabitse yarutse ashaka imari yose ahari eko yarutse ari urajya no kutima bose ugicira urubanza bose nema urubanza wanjye shira kurakase kurume yarutsa yarutsa yakiriza kuba yarutsa maribirimo rero ko Allô?
eko numva nashaka ndabasabe ndababyinshi ko nari ndarota numva nyene umengo natukanye ndabasaba rero numva yuko mwafasha cyane kwanza cyane mwe mwari gitanze n'ukuri kuko n'ukuri jewe mvije amataho bambwira ati mwibiro bararota n'ibiki ego wewe nukwigamba natukanye bose oya nakubaho n'ukuri ndagusavye mbabarire cyane nuko rero ndarota natanze mu zeno numva nyine ibintu mwavuga ngo wabwaba ngo wamihimbire wamusegawe mugabo numva n'ukuri musoza ukazi nuko mwamukunze sinza mukazi n'ubabanze kumva telefone ko mama y'ukazi yo mbirite jewe nagiye yego saba ntacyo basi muvyumvire basi muce mwumvarira yego usanga ukuntu ego muzi ko mukunze aho rero no ku kazi bari basezeye uburozi bwose nigashaka uburozi burya wenda buri muntu ujyambwiye ko afite amafaranga ujya n'umuhimbi hageze kuviduza twarete iwacu imifurege isobe inziti imbere mu mwanya zibura twarete inziti bayizibura ibintu byose babizibura areba icyo tangiye ibisigaye n'ikwanitse wa mukobwa hehe ubiriza umva nababwire icyo umenya cyo ababyeyi mukwiye kuba maso cyane ababyeyi mukwiye kuba maso cyane igihe cy'uko abakobwa bari bageze kubaka si igihe cy'uko muraba ibihinda si igihe cy'uko muraba ibigaragara inyuma ku mubiri si igihe cy'uko muraba ababemereye ibi na biriya kuko niba muzi ko bifise cyangwa baba bafise niba muzi inzira babirosemo ariko ni igihe cy'uko muvuka mukazi bana mbega mana bimeze gute mwe murakije murasenga ariko mwashize ingabire imbere mwari mukwiye gupfukama ababyeyi mukwiye kuba maso cyane mugasenga aha rero ni uko mutomboye ngacaza kuritora reka duhishyurwa kabisa madamu nagiye abo ngo tugende basi ngo tugende ndabe ndabakura umukoshi basi ndabahekamu ariko madamu erega aha dufashe ubu tuze duhanura abana kandi baze dufashe gusenga urabona ntibyo ushobora n'ishobisha ndabiri isogisi umukwe wa isogisi umukwe wa nyiri yambaye isogisi umukwe wa nyiri yambaye amashesheti yakora ariko ibi rero biba bicirwa ahubwo bibecirwa n'abandi bantu bose n'abazobyumva bamenye yuko ababyeyi bakwiye kuba maso cyane igihe cy'uko abakobwa babo cyangwa abahungu babo barondera bubakane ni igihe cyo gusenga cyane